Кадырлуу Жалал Абад областынын тургундары жана коноктору, бардыгыңыздарды бүгүнкү ыйык айт майрамыңыздар менен Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым уктуу өкүлүнүн аппаратынын жана жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктайм. Элибизге ар дайым береке кут берсин. Кудай буйрса, кийинки орозолордо дагы ушундай борбордук аянтта чогуу окуганга насип кылсын. Заманыбыз тынч болсун, мамлекетибиз өнүп өскөн мамлекеттердин катарына кошула берсин. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı mu'min Müslümanlar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Hurmatlı mu'min Müslümanlar, berekeli Ramazan ayındagı kutlu orozonu tutup, ebegeysiz çoğ sıylıklarga ege bolup, mına oşo Ramazan ayının jıyıntığındagı Allah Taala mu'min musulmanlarga mayram kılıp bergen orozo ayt mayramыңыздар marek bolsun. Hurmatlı mu'min musulmanlar, barыңыздарды Kırgızistan musulmanlarının dini başkarmalığının Hazreti Muftiyi Zamir Karı Rakiyev'tin atынан orozoңуздар marek bolsun dep aytmakçımın. Hurmatlı mu'min musulmanlar, bir tuğandar, biz ayyam-ı ma'dudat belgili bolgon 30 gün orozonun içinde ebegeysiz çoğ medreseni bütüp çıktık desek жаңылбайбыз. Ramazan ayında gözge görüngen denelerge azık bolgon nerselerden tıyılуу menen birge gözge görünbөгөн özümüzdün ruhubuz, canımızda bolgon ebegeysiz çoğ azıka egeder bolduk. Ramazan ayında özümüzdü jep içmekten tıyуу menen birge jon teribizden bizdin kebir mu'min musulmandarыбыз, bir tuğandarыбыз bul жашоодо kандай kıynalıp jatkandыгын толук сездик. Ramazan ayındagы medreseden biz bereşetlikti jana жоомарттыкты, ең негизгиси takvalыкты жана кайрымдуулукту үйрөндүk. Ramazan ayında kançalagan geçirimdүүлүктөрдүн üstünde bolgon bolsok, Ramazandan Ramazanга чейинки учурда дагы biz ошол geçirүүнү эч качан унутпашыбыз зарыл. Айрыкча акыркы учурларда жат адамдар эмес, ата менен баланын ортосунда, kız менен эненин ортосунда, эки bir tuğandын ортосунда, kolu koşunanın ортосунда, эки достун ортосунда kançalagan arazdaşуулар бар. Мына ушул Ramazan ayında эгерде күнөө сенде эмес, күнөө тигинде болгон болсо дагы барып кечирим сурап, biz Allah Taala'nın
ajır soğuğuna egeler bolduk. Muna uşunday ilimlerden da iyisi olduk. Amalımızga, namazımızga, ibadatımızga, meçitimizin, medreselerinin açılışına, bizden tegeregimizni korgop turgan, korup turgan, bizge tartulagan jaratılıştın kozluğuna şükür keltireylik. Kırgızstan daim tinç bolsun, yeri jurtubuz aman bolsun. Jalpı Kırgızstan jergesindegi oroza tutkan, ibadat kılgan momun musulmandardın ibadattарын Allah Taalam öz dergeyinde kabul kılgan bolsun. Barınızdardın dagı bir jol aytыңыздар marek bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allahu Ekber. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinâs-sirâtal mustakim. Sirâtallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâllîn. Arâyetellezî yukezzibu bid-dîn fezâlikellezî yed'ul yetîme ve lâ yahuddu alâ tu'âmil miskîn. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Amin. Rabbana atina fid dünya hasene ve fil ahireti haseneten ve qina azaban nar. Rahmetke ya erhamer rahimin. Allahu Ekber.